kuba ari ababyeyi barerera igihugu n'indwanyikazi kabuhariwe. Ibyo kurara hanze mu mbeho ndetse n'intambara ntacyo wababeshya. Bafite umutima ukomeye, nta buribwe bubaho batigeze banyuramo. Aba bakaba abayobozi beza, ndetse no mu bihe bikomeye aba bafata ibyemezo bikakaye. Ni nyuma y'imyaka myinshi ishize abantu benshi bari bazi ko igisirikare ari icy'abagabo gusa, ariko aba ni abagore batanu ba mbere bakomeye mu gisirikare cya RDF, ingabo z'u Rwanda. Aba bafite ubwenge budasanzwe ndetse na tekiniki zidasanzwe ku rugamba, bazi gutegura ingamba ndetse no kuzirwana. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku basirikare ba mbere batanu bakomeye b'abagore mu gisirikare cy'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zirubashywe, si hano mu Rwanda gusa ahubwo ni ku isi hose. Iki cyubahiro si kizanye, ahubwo cyazanywe n'ibikorwa bidasanzwe by'izi ngabo. Ni ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2023 ubwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yazamuraga ku mugaragaro abagore 7 mu ntera, akabavana ku mapeti bari bafite akabashyira ku ipeti rya koloneli. Ibi ngibi byari bibaye bwa mbere mu mateka y'u Rwanda. Kubona umugore afite ipeti rya koloneli ni ibintu byerekanye ko mu gihugu cy'u Rwanda abagore bakoze akazi kadasanzwe, ndetse bigaragaza yuko abagore ari bamwe mu bantu bafite imbaraga zidasanzwe. Duhereye ku mwanya wa 5 mu bagore bakoze ibikorwa bidasanzwe, ndetse akaba umwe mu basirikare bakomeye cyane mu gisirikare cya RDF. Uyu bamwita Koloneli Stella Uwineza. Uyu yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2024 ubwo yatangaga ikiganiro kirambuye mu Ntare Conference Arena, ndetse agaragaza ko abagore bashoboye. Aho uyu Koloneli Stella Uwineza yavuze ko ubwo yarangizaga amashuri ndetse agiye mu ngando, yanyuzwe n'ibiganiro abasirikare babahaye, ndetse yiyumva atakuramo umwambaro yari yambaye uwo mwanya kubera ko ingando bazikoraga bambaye imyenda ya gisirikare. Amaze kwinjira mu gisirikare yoherejwe kwiga hanze, ndetse arangiza ari electrical engineer. Ubu ngubu akaba ari umwe mu basirikare babarizwa mu ishami ry'abasirikare barwanira mu kirere, aho ari koloneli muri iryo shami nyine. Mu mahugurwa adasanzwe ya gisirikare yagaragaje ubushobozi budasanzwe mu buyobozi ndetse no mu gukorera hamwe n'abandi basirikare. Kubera iyo discipline ye idasanzwe ndetse n'ubwitange budasanzwe, yagiye azamurwa mu mapeti ndetse kugeza ageze ku ipeti rya koloneli magingo aya. Uyu munsi ni umwe mu bagore berekanye ko abagore bashobora gukora neza imirimo ya gisirikare. Akaba rero ari umusirikare ndetse akaba afite n'urugo. Ibi ngibi byose rero akaba bifatanya n'umurimo wo gucunga umutekano w'igihugu. Ku mwanya wa 4 harazaho Koloneli Lydia Bagwaneza. Uyu nguyu akaba akunda kugarukaho cyane mu mateka yo kubohora igihugu, kuko ni umwe mu basirikare bigaragaje cyane. Nubwo yari umwana ariko yari afite umutima ukomeye, kuko avuga ko kuva urugamba rutangiye kugeza rurangiye atigeze ananirwa. Birashoboka ko ujya ukunda kubona amateka yo kubohora igihugu ariko ntiwayabona ngo yarangize utabonye iyi foto. Iyi foto yafashwe mu buryo butangaje, ndetse ni imwe mu mafoto akunda gukurura amarangamutima ya benshi, dore ko yibutsa byinshi byaberaga ku rugamba. Bityo rero abantu benshi bakunda guterera akajisho ku mukobwa uri inyuma ya Perezida Major General Paul Kagame, dore ko uwo mwana w'umukobwa nk'uko bigaragara kuri iyi foto yari mutoya cyane, ndetse yari mutoya rwose bigaragarira buri wese. Uwo rero niwe Koloneli Lydia Bagwaneza tuzi magingo aya, dore ko hano yari akiri mutoya cyane, ndetse muri iyi myaka abasirikare benshi bakundaga kumuteraho urwenya, benshi bibaza uko umwana ungana uko nguko yaje ku rugamba. Ariko kwari ukubera umutima ukomeye ndetse no gukunda igihugu cye. Amateka avuga ko yagiye mu gisirikare kubera umubyeyi we, kubera ko umubyeyi we yakundaga kwicara akavuga ko azishima cyane abonye igihugu kibohowe, ndetse mu bakibohoye hakazaba harimo n'umwana we. Muri icyo gihe umubyeyi wabivuga, ni nabwo haje ubukangurambaga, abantu benshi bashishikarizwa kujya mu ngabo kugira ngo bagende babohore igihugu cyabo. Uwo Lydia rero abyumvise yahise abisaba mama we byihuse, ndetse mama we nawe abyemera atazuyaje.
nuko nguko yatangiye urugendo rwo kubohora igihugu, dore ko kuva muri iyo myaka ndetse kugeza magingo aya ngaya ubu ngubu ni umwe mu barinda umukuru w'igihugu, akaba ari umwe mu bagore 7 bazamuwe mu ntera mu mwaka wa 2023 ubwo nyakubahwa perezida wa repubulika yahaga amapeti ya koloneli abagore 7, ndetse uyu koloneli Lydia Bagwaneza uyu munsi akaba ari umwe mu bagore bafatwa nk'umwe mu bagore b'intangarugero mu gisirikare cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 3 haraza uwitwa koloneli Marie Claire Muragijimana, ndetse uyu nguyu akaba ari umwe mu bagore bakomeye cyane mu gisirikare cy'u Rwanda. Uyu nguyu akaba akora mu ishami rya engineering. Iri shami rero rikaba rifite inshingano zikomeye cyane, hakaba harimo kubaka ibikorwa bya gisirikare, gufasha mu bikorwa by'ubutabazi ndetse no gukora imirimo y'ubwubatsi mu bihe by'ibiza. Uyu Muragijimana yagaragaje ubuhanga bukomeye mu kuyobora imishinga no gukemura ibibazo bikomeye. Ibaze nawe umugore wubaka ibirindiro bya gisirikare, akubaka imihanda mu gihe cy'ibikorwa bya gisirikare, agafasha mu gutabara mu gihe cy'ibiza. Uyu Muragijimana yagaragaje ubuhanga mu miyoborere y'iyi mirimo, ndetse mu myaka myinshi amaze mu gisirikare yagiye afasha imishinga myinshi itandukanye ifasha ingabo z'u Rwanda gukora neza ibikorwa byazo. Ku itariki 20 z'ukwa 12 2023 nawe yazamuwe ku ipeti rya koloneli, ndetse ibi ngibi bikaba byaramugize umwe mu bagore ba mbere bageze ku ipeti rya koloneli mu gisirikare cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 2 haraza umugore utuje cyane, umugore bigaragara ko afite ubwenge koko, akaba yitwa Berina Kayirangwa. Uyu nguyu akaba ari umwe mu bagore bakoze ibikorwa bidasanzwe mu gisirikare cy'u Rwanda. Uyu mugore akaba yaragiye akora ibidasanzwe muri RDF, ndetse muri iki gisirikare cya RDF hari ishami ryitwa J3 Operation, ndetse iri shami rikaba rishinzwe gutegura ibikorwa bya gisirikare, gukurikirana imikorere y'ingabo ndetse no gutegura ibikorwa byo kurinda igihugu. Ndetse uyu Berina Kayirangwa akaba yarabaye umwe mu bayobozi b'iri shami. Mu kazi ke yagiye agaragara ubushobozi mu gutegura ibikorwa bya gisirikare ndetse no kuyobora amatsinda y'abasirikare. Rero kubera ubwitange bwe yagiye azamurwa mu mapeti mu myaka igiye itandukanye, mpaka kugera ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 2023 nawe yahawe ipeti rya koloneli. Ndetse uyu munsi uyu akaba ari umwe mu bagore bafite uruhare rukomeye mu miyoborere y'ingabo z'u Rwanda. Ku mwanya wa mbere uyu nguyu we ntagasanzwe, ni umwe mu bagore bakoze ibidasanzwe, ndetse uyu munsi afatwa nk'umwe mu bagore bakomeye mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda. Biragoye ko hari umuntu waba utazi ubutwari bwe, umwe mu bagore bitanze bishoboka ndetse agakora ibishoboka byose kugira ngo tugire u Rwanda dufite uyu munsi. Mu bagore bose bafite amateka akomeye mu gisirikare cy'u Rwanda, uyu Rose Kabuye aza mu ba mbere. Mu bagore bose bafite amateka akomeye mu gisirikare cy'u Rwanda, uyu Rose Kabuye aza ku mwanya wa mbere. Yavutse mu 1961 muri Uganda, ndetse mu 1980 yinjiye mu mutwe wa Rwanda Patriotic Front. Mu 1990 igihe urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiraga, uyu Rose Kabuye ni umwe mu bagore bafashe intwaro bagafasha mu kubohora igihugu. Ndetse uyu nguyu akaba yaragiye abona imirimo igiye itandukanye. Nyuma yo guhagarika jenoside mu 1994 yagizwe meya w'umujyi wa Kigali kuva mu 1994 kugera mu mwaka w'1997, ndetse nyuma yaho yakomeje gukorera igihugu mu myanya igiye itandukanye, ndetse harimo n'umwanya wo mu biro bya perezida. Yabaye kandi Chief of State Protocol mu biro bya perezida w'u Rwanda. Nyuma yaho yaje kuba umudepite mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda. Uyu mu gisirikare yari afite ipeti rya Lieutenant Colonel, kandi yari umwe mu bagore bakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda. Ndetse nyuma y'uko uyu Rose Kabuye avuye mu gisirikare yaje kwikorera ku giti cye, dore ko agiye afite ibikorwa byinshi akora bijyanye n'ubucuruzi. Uyu nguyu akaba ari CEO wa Virunga Logistics, ndetse akaba ari na CEO wa StarTech Limited. Ibi rero byose bikaba bijyanye n'ubucuruzi, aho iyi Virunga Logistics ari imwe muri kampani zikomeye cyane zishinzwe gufasha ibigo n'abacuruzi mu bijyanye no kwakira ndetse no kohereza imizigo.
naho iyi Startech Limited akaba ari kampani ikomeye cyane ishinzwe ibijyanye n'itumanaho. Uyu rero Rose Kabuye akaba ari CEO w'izi kampani zikomeye cyane. Nyuma y'aba bagore bagaragaje urugero rwiza mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse imyaka irenga 30 ikaba ishize, igisirikare cy'u Rwanda cyagiye cyunguka n'abandi bagore benshi bagiye batandukanye ndetse bakora imirimo yabo neza, akaba ari bamwe mu bantu bafata ibyemezo bikakaye mu bihe bitoroshye, ndetse aba babanjirije ukaba barababereye urugero rwiza rwo kutagira ubwoba ndetse no gukangwa n'ibihe bikomeye igihugu cyaba kirimo. Murakoze, mbaye ngushimiye umwanya wawe wafashe maze ukumva kino kiganiro. Mukomeze mugire ibihe byiza.